nongeye kubasuzana n'abahikazo of course muri daily update yacu y'uyu munsi. So amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba, iburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali of course nabandi aho muri mwese budukurikiye mbahikaze muri daily update y'uyu munsi. Nizere ko bameze neza of course murabona ko nanjye meze neza. Sasa rero uyu munsi nabwo dufite inkuru nyinshi ariko turafatamo nkeya z'ingenzi. So first of all mu gihe tugiye gutangira hari inkuru nziza nshaka ko duheraho nibaza ko buri munyarwanda wese yamushimishije, ni inkuru ya Dr. Vincent Kanimba. Benshi ntabwo bari bamuzi, bamumenye kubera ikiganiro yakoze kubera uburwayi yari afite, aho yatangaga amafaranga agera ku bihumbi 200 bya buri kwezi by'amadolari kugira ngo abone imiti. Urumva ko ari amafaranga menshi. Hanyuma rero budget yo kugira ngo ajye kuvuzwa yageraga muwagera mu bihumbi 117 by'amadolari. Urumva ko ngata ari amafaranga makeya, ariko inkuru nziza dufite uno munsi nuko ubu ngubu yakize, ameze fresh, ndetse binavugwa ko cyangwa se byananditswe ko agiye kugaruka mu kazi. Inkuru yiwe twayimenye tariki 18 z'ukwa 4 2023 ni muri uyu mwaka. Hanyuma rero haza kumvikana n'andi majwi y'abantu bo muri famille bavuga bati yagiye kwaka rwose inguzanyo amini ubufasha atatubwiye. Ayo majwi yatambutse tariki nabwo 21 z'ukwa 4 anyuze cyangwa se anyujijweho na Scovia, ngira ngo nabyo mwarabibonye, ariko ibyo ntabwo ari byo nshaka ko tuvuga. Byo nshaka ko tuvugaho nuko twashimira Imana ko Dr. now ameze neza, yagarutse mu buzima, agiye kongera agafasha abarwayi muri rusange cyangwa se abo yarasanzwe yitaho. Mu yandi makuru rero tariki 18 z'ukwa 11 Atlanta aho ni muri Amerika, ubu ngubu umuntu bita Davido agiye kuhagira amateka ateye ubwoba. Ngayo mateka rero nayahe niyo tugiye kuvuga right now. Ubu tuvugana tariki 18 z'ukwa 11 muri Atlanta ni umunsi bazajya bizihiza as Davido Day cyangwa se umunsi wa Davido. Byatewe n'iki byaturutse he rero? Aha niho byaturutse. Muzi Davido hari album aherutse kurilizinga, iyo album ikaba yitwa Timeless. Timeless iri indirimbo zigera muri 17, track 17. Harimo yo bita za Over Them, Away, Kante, ndetse harikazamo ni akunzwe bya hatari bita I'm unavailable. Hey, you know iyo ndirimbo murayizi. So rero yari afite icyo bita Away Festival. Iyo Away Festival yari kubera muri Atlanta muri arena bita Farm Arena. So Davido icyo yakoze ni iki rero? Iyo arena yarayipfutse, arayipfuka ewana, abafana nyine abahe byishimo kuri rwo hejuru. Niko guhita bavuga bati izi tariki uyu munsi tugiye kubyitirira umunsi wa Davido. So ntago ari ibintu byaje gutyo, murabizi ibintu bica hejuru. Bya confirminzwe cyangwa se byemejwe na cancer ya Atlanta ndetse na mayor of course wa Atlanta ariwe Andrew Deknis. Ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo abagabo nk'abo cyangwa se cancer nk'iyo ngiyo yica rivuga ngo uyu munsi ugize Davido Day. Hanyuma kandi nubwo tariki 18 ari Davido Day, no muri Georgia tariki 21 they are appreciating Davido. So rero urumva ko Davido amaze gutekinga ibintu ku rundi rwego. Hanyuma rero uyu munsi nagira ngo tuganire gatoya ku nkuru, ngira ngo mwese musa naho bamwe mwari mutarayibona of course, ariko nagira no mube aho ya Bruce Melody ko agiye gukubita muri Amerika. So hanyuma yabanje gupostinga ifoto yiwiwe bwe ku giti cye, ahita postinga indi foto y'umukara ariko hejuru y'akadarapo ka Amerika, hasi atandika ngo I'm coming for you, bivuze ngo Amerika arayize. Bimeze gute rero? So hari concert bita Jingle Bell, ntago ari Jingle Bell. Jingle Bell ni indirimbo bakunze kubyitiranya, hari Jingle Bell akabona Jingle Bell. Iyo Jingle Bell ngira ngo murayizi, Jingle Bell or iyo ndirimbo murayizi, ariko hari n'igitaramo cyangwa se concert bita Jingle Bell niho azaperformingamo. Rero urwo rubyiniro azahurira n'abahanzi batandukanye ndetse banakomeye. So muri Jingle Bell rero ngira ngo hari abandi bazaperformingamo batari of course, hazaba harimo uwo bita Olivia Rodrigo, ngira ngo muramuzi, hazo bita Nick Minaj, ngira ngo muramuzi, hazo bita Caesar, ngira ngo muramuzi, haze na legendary cyangwa se umunyabigwi wa kera tuzi Usher. Surumva rero abantu Bruce Melody azahurira nabo ku rubyiniro ko ari abantu bakomeye bya hatari. Hanyuma rero ikintu nyibaza ko cyatumye Bruce Melody abona no mahirwe no kubera indirimbo ya remix amaze iminsi akoranye n'umuhanzi bita Shaggy yayise She's Around. Ngira ngo murayizi, nafunga mouth when she's around, you know the song. Hanyuma rero tariki 28 azakubitira Dallas, nibwo azaperformingira muri Dallas. Hanyuma ubwo azaba ari izuku kwezi. Hanyuma noneho tariki 11 z'ukwa 12 nibwo azakubitira muri Miami. So reka twizere ko nk'umuntu uri maso na team yiwe yaba coach Gary n'abandi bazahavana
collab cyangwa se ama featuring menshi cyangwa se n'izindi project ziri heavy nyinshi. So rero abantu barimo babitera huruganya bavuga bati ngo Bruce Melody yarapostinze ngo America I'm coming for you. Baravuga ngo it's normal, ariko ngekiza kubanga ari nk'umuhanzi ngo mu Rusi yavuze ngo America I'm coming for you. Ngo America bari gutekereza kabiri. Gize not about bomb or something. Kuko unabizi ko Uburusiya ngo ni kimwe mu bihugu bituma America itekereza kabiri. Umubyinnyi rero cyangwa se umuchoreographer T Brown still kuvaba muri gereza nta kintu cyahatare rashyira ku mbuga ze nkoranyambaga nk'igihangano cyangwa se nk'iki nta na videos dasanzwe aragaragaramo, ariko ubucece mu gace akomeje kugaragara ari kujyana ibyishimo n'abana b'abakobwa bagiye batandukanye. Ngira ngo muri kono utwo dufoto tuntu tw'uduhag tumeze neza, utuntu tw'utubizu tumeze fresh. Hanyuma rero by'umwihariko akomeje kugaragaza ko afitanye umubano mwiza n'umuntu bita DJ Ira. Ahantu benshi bagiye basohokana, utubyino bakomeje kugenda babyinana babana, ne babane natwe turi kureba ibintu bari kubana bizarangirira hehe. Nizere ko ari byiza. Anyway, nakari gaciyemo gusa kugira ngo tumenye ubuzima bw'umuvandimwe, gusa ameze neza ari kwenjoyinga gutyo nyine agenda afata utuntu tw'uduhag n'udukiss n'utuntu tw'utujuice, you know. So that's it. Hanyuma tutarajya kure, abantu mukunda gospel cyangwa se imiziki iramya inahimbaza Imana, ubu tuvugana umwe mu banyamiziki iramya inahimbaza Imana, Israel Mbonye yataye hanze indi ndirimbo ari kubatamo utuntu twa fresh. Hanyuma iyo yashyize hanze ubu ngubu yayise amenisame. Abantu muzi giswahili ngira ngo musikino bisobanura. Ni mu gihe kandi yaramaze kudukubitiya iyo yita natamani. So urumva rero ko ari kugenda yanga ko abakunzi be cyangwa se abamukunda bakicwa n'irungu. Wahoze ari umugore wa Kanye West, Kim Kardashian, ubu tuvugana agiye kongera agaragare muri filime y'urwenya yiswe The Fifth Wheel. Iyi filime none igitangaje nuko yishemo amafaranga atari makeya. Hanyuma abantu bashobora kuvuga ngo ko filime zo muri Amerika zizishemo amafaranga menshi. Uyu mugore afite ubushobozi, arabufite kubera yuko numwe mu bagore ku isi batunze amafaranga asaga 1.7 billion dollar. Ntago ari 1.7 billion. Urumva ko ari amafaranga menshi. So rero hanyuma kandi none ikintu gitangaje abantu bakunda kuvuga kuri Kim Kardashian nuko afite abana ngo batangaje kubera amazina yabo. Bafite umwe witwa North, amajyaruguru, bakagira uwitwa West, burengerazuba, bakagira uwitwa Saint, mutagatifu, bakagira n'uwitwa Chicago. Uwo ni umujyi. Nanjye ndiko mu mwana nshaka kuzamwita Huye cyangwa Gisenyi. I was just saying. Mu yandi makuru rero, Taylor Swift hari tour arimo cyangwa se Rio tour ari gukora muri Rio de Janeiro muri Brazil. Hanyuma hari concert amaze iminsi akoze. Iyo concert kaba yaraje gupfiramo umwana w'umukobwa. Hanyuma ni ibintu bibiri byavuzwe kuri iyo concert. Hari uwo mwana w'umukobwa witabye Imana, hari n'ikanzu yari yambaye ifite agaciro ka miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Wow. Na amafaranga menshi, ariko ntago ari nshaka ko tuvugaho none, ahubwo uwo mwana witabye Imana abantu benshi bavuze ko yapfiriye muri iyo concert, ariko ntago ari koko. Ahubwo kuri guhari nukuye uwo mwana witwa Clara Benavidez yagize ikibazo cy'umwuka mukeya ari muri show kubera ubushyuhe bwari buri muri iyo concert. Hanyuma ababaza kumutwara kwa muganga, yitaba Imana ari kujya kwa muganga. Ntago yapfiriye muri show nyirizina, aho yapfuye ari kujya kwa muganga. Hanyuma tugaruke kuri izo miliyoni 3 z'iyo kanzu rero. Abagore barabivugaho iki, abagabo barabivugaho iki? First of all, murabiza abagore bakunda utuntu twiza. Iyo kanzu miliyoni 3 kiyizana hano mu Rwanda, arabizi ko wasenya ingo nyinshi, kuko abanyarwanda basigaye barasobanutse ku buryo bumva bakambara utuntu duhenze, telefone zihenze, ku buryo uhura n'umwana w'umukobwa utagira akazi afite iPhone 13 Pro, ana amafaranga muyakura he? Mwazatwibiye akabanga. Nibaza ko rero bari abakobwa tubona na telefone za iPhone 13 Pro ni kanzu ntago twayibaburamo. Nyaboneka bacuruza izo kanzu turabinginze mutazadusenyera. Icyo bagabo rero babivugaho, hangerega nabavugira zira kanzu nizagere hano, utubabarire rwose nizagera hanga uhingo nyinshi zasenyuka n'amakupure menshi yatandukana. Mu yandi makuru rero, hagati rero yaho ngaho twavuga Juno kizigenda tumwifuriza isabukuru nziza ndetse na Miss w'u Burundi
naho no musafite isabukuru nziza. Sinzi nimba batakiyunga bakareba ukuntu bakora akantu ka celebration kubera ko they were born at the same day. Hanyuma rutarajya kure tuvuga kuri tariki ya 25 z'uku kwezi hano kuri Ngoma Stadium u Rwanda aho ruzaba rwambikanye na Tanzania. So rero ntarabivuga ngira ngo muzi ibintu ejo cyangwa se umusibe ejo Amavubi yakoreye South Africa. Ibitego ibyo bibiri ku mwuka. None tugiye gukina na kano gakipe kano hirya muri Tanzania. Nibaza ko rwose ibi bintu Amavubi agiye gukora Tanzania bazayitsinda nkaho Tanzania iri gukina kwitsindisha. Ko niba u Rwanda rutsina South Africa ibitego 2-0 numva twagombye ko turimo dukina nka za France, Argentine kwako rwose Tanzania hano hirya. Okay, reka tutegereze impamba y'ibitego bazapfunyikira ino kipe Amavubi turabizeye ko muzabidukorera neza. Myandi makuru rero. Iyi nkuru ugiye kuvuga nijye kuyivuga ndabanza mere ku bantu mwagiye mujya koga kwa Nyagahene ngira ngo murahibuka abantu mwagiye mujya kwidumbaguza Nyabugogo hari nabagiye kwidumbaguza za Nyabarongo. Reka turebe ko noneho hari ikintu byabamariye rero zo mwajyaga muva kwidumbaguza wanyubaka bakubita ka turebe ko hari ikintu byabamaniye ni gute rero turaza kubimenya. Hari ikintu bita Zone 3 Swimming Pool Championship na amarushanwa yo koga agiye kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Nyango none abantu mwagiye kwa Nyagahene mwabwa ngo muzi koga reka turebe ko noneho mugiye kubika umujye kujya hari hano ukagira ikintu mukora. So rero iyi 3 Zone Swimming Pool Championship na amarushanwa yo koga muri swimming pool. Hanyuma amarushanwa kugira ngo mvuye ko anakomeye yitabira n'ibihugu bigiye bitandukanye harimo Uganda, Burundi, Eritrea, Sudani, Malawi, Tanzania, Ethiopia, South Africa, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bikiri kuri pending. Gusa sinzi ngo bizaza ryari kuko amarushanwa of course already ari kuri 25th baza kicking off cyangwa se amarushanwa azatangira bizabera nuvuga ngo bizabera igahanga ni swimming pool ya Gahanga aho nyine n'ubundi zo tournaments zisanzwe zibera niho n'ubundi zatangirira. So rero reka twizere yuko babantu bazi koga cyase mwoze muri kiragihe muzajye mukiyandikisha mugakora ibintu bya fresh. Ndabakunda cyane mwibuke gukora subscribe. I love you so much.